Na pabeki em umapchi na wamang. Anoko onso ta aishi wa mastra tapa uku da amak ai fem fro. No. Manono na so dai go tapa uku fem wa fro dai fem fro. No. Na apa de papa tak you musdanga mi a umapchi fmi. Deuteronomium 20, vers 15. Dan dat tata fuda uma piking nanga hem mama sa teki da Marki fu hem Krin libi. Jari go gidem grand suma na da portu. Fuda foto vers 16. En dat tata fuda umang sa taki gidem grand suma taki. Mi bem ki mi uma piking na da mang disi. Yere si suma taki no na appa. Na pabeki em umapchi na wamang. Anoko onso ta aishi wa mastra tapa uku da amak ai fem fro. No. Manono na so dai go tapa uku fem wa fro dai fem fro. No. Na apa de papa tak you musdanga mi a umapchi fmi. Manono na de uma de measures reverse de hustle. E suku de mang. Pede mande na tape de wante. Leis. Fu abi lek wan wefi. En anolobi hem. Vers 17. En luku abem ki pasi voor dem taki against hem taki. Mi no feni dat die uma pikin dem de wan kriwentje. This now the masa ele. Amais na wale ma masa ele si ama ele. Ma arki no e pasa na true. Leis. En toku jaso mi abi dem Marki dat die mi uma pikin dem de Krin en dem sabradi da krosi na fesi dem grand suma voor dat foto. En dem grand suma voor dat foto sa teki da man dat die en straf voor hem. Jump ook naar trafer. Vers 19. En dem sa meki hem pai 100 zeker zorfu leki wan putu. En dem sa gidem na dat tata voor dat uman. Travers. Vers 20. Maar efu dat sani de true. Maar no. If asansa amataki na wa trusan, if asandat na wa trusan, maar da arki sa usanga umapchindati. Lees. En dem no ben feni de Marki voor een kriwentje. En de no ben fen de Marki dat a meisje dat vrouw dat bij de wan kriwentje. Lees. Gida uman. Dan dem sa chari da uman kom na da doro voor hem tata oso. En dem man suma voor hem foto. Sa naki hem kiri nanga stong. Dus if je bent de wan huru uman, je mag ook kiri you. Want no na Canada sa de kerke ta Canada. A Canada voor Christus, no we ka kenki. No, yaba kans voor kenki. Maar if you no kenki, you hotel de lazy go door. So dati as a dede. Because abem do wan bigi ogri na in Israel. Fudu hurudu in hem tata oso. Asan is na wan shame san up there. Dat you look for je living a you panga you man dat danga bere in a oso you pa. Na wan shame san. Na wan bigi shame. Dat you let kuma tidanga bere in you pa oso. In you ma oso. Na wan shame. Na wan shame san. Dat ya ide in you pa oso na nga bere. Inap masra. Maar ide in you pa oso. Na wan shame. Na de standaard we ko leer unu. Dat we ko try ulibi. Wat kerki ja in Sunny Point. Maar de stand disepsa. Sa de kerki leri. De kerki ne leer unu gadowet. That's right. De kerki ne leer unu gadowet. De kerki even cash. Cash anof gado. Of side de kerki pus cash. Etan puse. Want dat de mauroko gisata. De kerki, de pastor euroko gisata. That's right. Donc ebu no be sabi usap dati. Dat de kerki euroko gisata. Ala de kerki ja in Sunny Point. Na sata de mai urokoki. De mai kor unu etek ulmoni. De pastor e fur unu etek ulmoni. De man e uroko ki sata. That's right. Sata de pastor e urokoki. You understand? Dus na dati mi brada. Betak mbo soryu. Fusaide me kwe uroko tranga. Ma anego ki
We starten so kimi hakai. Eén, we begin naar vers 4. Uka ko arki even. Onu 3, kom. 1, 2, 3. Uko ja unu. Kom. No. If they want go live then that you come. Ko arki kom. Uko arki kom. Ano shensan ano frede san wedi. We leer unu pa kunka de bunja in un first time. The first time, we lazy the wife gado sagado tak give me 8 Timotheus. We lazy gi unu. Ala de sansa we lazy. Na in a Bible de sande. A be we go kerki. Okay, da mo lazy one sangi if the lazy ngi o tak kerki. Wat o tak de kerki le da de ta de ma di se tak. We lazy gi of ooit de ma sorry asangi. 8 Timotheus. Lazy. A boek voor 1 Timotheus 2, vers 9. Zo schrijf je, dem uma musu weri crossi, die zijn no sorry dem skin. Ça dit hypothèque. So schrijf de uma musu weri crossi, die zijn ne sor de skin. Ah? Oké, we lezen het al lezen. Zo schrijf je, dem uma musu weri crossi, die zijn no sorry dem skin. Nanga sakafasi, en verdwijnen dem schrijf je. The word cross and a sword deski. So let find word no you can sorry. Huh? Yeah. You can sorry. Garota lezen het al lezen. 1 Timotheus 2 vers 9. Zo schrijf je dem uma musu weri crossi, die zijn no sorry dem skin. So schrijf je de uma musu weri crossi san a sword deski. Sana umas makros. Huh? No, ukataki sana umas makros. Ah? Sana umas makros. Ah? Takino sana umas makros. Ah, umas makros. Okay, nanga dos koto nanga Japon. Dat na umas makros. Magarota ki wer cross sana so yuski. Buruku na umas makros. Ah? No, buruku ano umas makros. Anatol fadema making buruku ano umas makros. You understand? Buruku what look if you buang donc taki ball one fisi. One fisi they tap in one back. They live 3 days. They open sapsa. Sapsange. Huh? Sapsange. Aus merito. Wat umas mananga manenge no mix it up. Gado body uma one trafas and gado gide uma sa them weary. And you like umas ma if you weary, the phone one man was weary. The process like a fish sa them be tap in a back. They them open in uma tanda pe. You understand? Gado e kill the wet. Sound do nanga sa unom do. Yes, right. You understand? O leisa we kimi Deuteronomy 20 verse 5. O leisa gado tak om da sang leer unu. Nek u sabi. Wat de kerki ne leri. De kerk na konde mai take go by the give pastor you money. Maar no, even hoe lees ik dat ik lees. A boek voor Deuteronomy 22 vers 5. Wa uman no musu weri crossi, is de man suma crossi. En wa man no sa weri crossi, is de puan uman. Ala suma disi de do so de takru gi masra you gado. You want the takru gi gado? Tak te gado e luki da si wan fisti mor susan. You want the so gi gado? Isap tak na gado e kiri. Ibe sabi gado e kiri. If you a tang e broko gado we gado o kill you. Ibe sabi karop te o konja we ko teires metaku stop do sondu. O try come back and do sa gado taki. If you no stop gado o kill you. Na gado e kiri, na gado e gilipi. The pastor attack no, gado na lobby. No. Gado e kiri. Gado e kiri. You know besa bi no? O lese gitak na gado e kiri. O lese a Bible gitak na gado e mek. If you wagi na kwa makirga na gado. Lees. A boek voor Deuteronomium 32 vers 39. Look nou dat hij de misrefi. Mina hem. En no one gado de boiti me. No one gado de boiti gado. This one is a man said a plate na porch and no gado. This is a wet man that no gado. That no one gado de boiti me. Yes. Mikiri. Sa gado edu. Mikiri. Gado e kiri. If gado tak no do so that edu gado o kiri. Yes.
En mi libi. Kado sire e mek ida libi. Leisi. Mi body. Stay siki. Na kado mek i siki. En mi dresi baka. En kado e mek i kompum baka. Leisi. No one suma kan puru dem na mi anu. If kado takim dede tide. Na tide yo dede. Je verstaan? Daarom if kado tak not do that. Do sa kado tak. Try ulibi. No go kerki mora sonde. The pastor na lay man. The pastor na fufuru man. Bring it out. The pastor en lay. You understand? They man a rover. They might take tinder and not give no one press them take our money for that change one trauma. Every man must work for 80 money. That's right. And the man take the money for our people. You see for our people in Pina, they might like big wagi, they might big kobo. Now money for our people and we're tampina. And they must sabi. The pastor sabi. Krin sa they might do. They must sabi. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brother, be strong.